Lotshani igama lami nginguVusi Nanasi Sikhosana. Siyanamukela ehlelweni lapho sikhuluma khona ngelimi lesiNdebele. Namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngenkondlo. Ngifuna ke sigenelele enkondlweni ke sifuna amehlo ngenkondlo. Umuntu angabuza ukuthi iyini inkondlo? Inkondlo zihlukene kabili, kunenkondlo zakade, kunenkondlo zanamhlanje. Ngizothanda ukuthi nakunikela ihlathululo yenkondlo, ngithome ngenkondlo yanamhlanje. Inkondlo umhlolo ohlolwa ngemida. Uthi na uhlanganisa imida ndawonye bese wakhe istanza namkhana iverse. Umhlolo oyinkondlo usebenza ukuveza amanzinzo, imibono kanye nemizwa yomhloli. Ngamagama umhloli la kazokuhlola inkondlo yanamhlanje kusuke kunento ayibonile wafuna ukuveza amanzinzo wakhe, afuna ukuveza imibono anayo ngento leyo. Asithi mhlambe njengoba namhlanje kune COVID-19, imbongi namkhana umhloli angakhetha ukuthi ahlole inkondlo ekhuluma nge-COVID-19. Athi nakayihlolako ayihlole ibe inkondlo sililo. Kuba yini ibe inkondlo sililo? Kungoba i-COVID-19 iyabulala, kuyinto engela abantu ephatha abantu kumbi. So angayihlola ukuthi ibe inkondlo sililo. Inkondlo yanamhlanje leyo. Asiqala inkondlo yakade. Inkondlo yakade ikulumo eyakhiwako, eyakhelwa ukubulunga namkhana ukubeka umlando ungaba mlando wesibongo, ungaba mlando wengorho, ungaba mlando wekutana, ungaba mlando wenarha. Ithi ngwenze isibonelo. Njengami mina ngingowakwaSikhosana. Asithi mhlambe nawe ungowakwaSikhosana. La ukhula kwaSikhosana bakutshela ukuthi wena ungowakwaSikhosana. Bese bayakufundisa imbongo zekhenu. Bathi wena ungowakwaSikhosana. uSikhosana sikaMusi, uMusi kaMhlanga, ikunza koGwazana, ikomo kaNanasi. Ngiyakwaza yazi nelinye kwangayithapha idaka lithapha amathumbe endoda. Asihlaziye, asitsengeke. Nasitsengawo ithi uSikhosana, uSikhosana sikaMusi. Usho ukuthi ubethwa nguMusi. uMusi kaMhlanga, uMusi ubethwa nguMhlanga. Amagama bazama ukuvezela umlando ukuthi uSikhosana lokudabuka kuphi. uSikhosana ubethwa nguMusi, uMusi ubethwa nguMhlanga. Lawela imbongo ezikhona ziyaveza ukuthi isibongo isithize sithome kuphi saya kuphi. Ngamagama inkondlo zakade zisebenza ukubulunga umlando, ukubeka umlando ukuthi uhlale ukhona. Kuba yini basebenzisa inkondlo la? Kungoba inkondlo yakade ayihlolwa phasi. Inkondlo yakade ilihlelo elifundiswa ngokomlomo kusukela kwesinye isizukulwana ukuya kwesinye isizukulwana. Kuyavela ukuthi nasele sithatha inkondlo sizihlela namkhana sizitsenga kuhle. Kuyavela ukuthi inkondlo ziwela ngaphasi kokuthakga komlomo. Nasikhuluma ngokuthakga komlomo, sikhuluma ngokuthakga ngento eyenziwa ngomlomo engahloliwa phasi. Sinembongo zamasokana. Isokana likhamba ngokwenza isiko, nalibuyako libuya liba yimbongi. Ngamagama wonke amasokana nangabe uliNdebele, mhlana ubuya ebudodeni uzokuba yimbongi. Bese na ubuyako nanisekhaya nihlaba usekhaya uyabongelela. Namkhana abantu bathi uyareda, malekama ethi ukureda ngelespeed uyabongelela. Na ubongelelako uthoba ngokuthi lami lobutsha. Bese abalalele wathi litsho. Bese uyasho ukuthi nguthisile somkhatshana inkosini amahlaya ebantwaneni. Uthisile umuhlo nekhefi ngendlela esihlojana sako Irene. Umaqeda impondo ezihlanu uyangabe kusala amajela amane ngeveke.
isokela kwaSikhosana sikaMusa umusi kaMhlanga kuza kokwazana eyagwaza yazinike wangayithapha amathumba endoda umsulela kwangoma ubona kwangide giditsikidza kujaha amagama ke ngizama ukukuvezela ukuthi lasele ubongelela kumele ubongele igama lakho ukuthi ungubani lokho ubongela igama lakho uthi ukuthi ungwabani wena bese kwesithathu uveze ukuthi wena ekhena omkhulu kuwabani kubongelela nasikhuluma ngobuthakga bomlomo namkha nasikhuluma ngenkondlo inkondlo zakade ezingatlolwa phasi kulokho sithola inkondlo zokuthi ungwabani isibongo nenkondlo ezikhuluma ngengudana kunembongo zakanyabela unyabela kusisibongo ungakhohlwa ngikutana unyabela mbala kwamahlangu unyabela kwamahlangu zinanazela kwamagama unyabela ikutana kunabantu abahloleko ngoNelson Mandela oyingogo nasikhuluma ngengorho sikhuluma ngomuntu ongaphezulu kwekutana owenze okuningi ekuphathelako ohelebha isitjhaba wahelebha ngendlela ezihlukahlukene okuningi nje ngingatsho nje ngiveze ukuthi ubuthakga bomlomo abufundelwa ethi nje into ekhona ukuthi emakhaya nasikhulako senza isiko siyafundiswa ubuthakga bomlomo kunokuthiya iinolwane kukhulunywa ngeenolwane kodwa namhlanje ngoba sikhuluma ngenkondlo ngizakuthela ukuthi mhlambe siveze ukuthi iinkondlo zijamile ngehlelo lesintu inkondlo ngehlelo lesintu ngiyo leyo kubongelela isokana amasokana amatsha nakafika bayabonga inkondlo leyo lokho nasikhuluma ngembongo zemakhaya ukuthi mina ngibonga Sikhosana imbongo zikhona zithini naleyo inkondlo ngiyathokoza ukuba nawe esikhathini sakho namhlanje ke sibambelana esikhathini esisako sizokhuluma ngenkondlo zanamhlanje sitsho ukuthi inkondlo yanamhlanje itlolwa njani siveze nokuthi nasiyitsengako sitsenga ingaphakathi lenkondlo sitsenge ingaphandle lenkondlo sitsenge umlayezo siveze namanzinzo namkhana imizwa yomtloli ukuthi nakatlolako bekakusiphi isimo sepilo ngiyathokoza ningakhohlwa lokukhulumako ngoVusi Naso Sikhosana ngibawa usubscribe ugandelele kunobhala ukusubscribe wenzele ukuthi ngikhona ukwenza amavideo amanye sifundisane siyide indlela sisazoyikhamba embukeli ngiyathokoza